Leerorquest è un progetto sociale preventivo e musica è un middel per i Muchanang. È di Hollanda, esiste in Hollanda 5 anni acaba e ja, nostra purba per 3 na Aruba e nostra esiste 3 anni ago. Dus. E Muchanang signa disciplina, trabaja junto, escucha con otro, zeg je dat, naar elkaar luisteren. Nangta signa hasi pret, of course, eta tambe hopi importante. E nangta signa ku no muchata kai afo. Dus toer Muchanang e juffrouw of meester toca junto. Isakita e meta di leerorkest. Iedereen hoort erbij. Nos doen instrumentles na basisschool. Nos doen 5 pilotschool. Nos prome party di leerorkest. Na 5 school nos comienza na klas 3, klas 3. E depois klas 4, 5 e 6. Dus in Muchanang mag escolher un instrumento. Signa toca e durante 4 años. Nós temos 9 muziekdocenten. Hende die muziekschool, pero também hende die muzikanten, dus toca música. Durante a COVID-periode, ja, instrumentles kai, dus gaat door. E Tele Aruba está contact com nós para fazer soort de online les. Dus nós apurba knutsel algo instrument nang e nós docenten AMV, Algemene Muzikale Vorming, dat doen a les com geknutselde instrument. Essa aqui está bom ideia, dus nós pensa, hey, está bom ideia para tour em Muchanang de Aruba para fazer online les. Dus nós começar com curriculum en methode di Hollanda. E methode di Hollanda connect con e curriculum di basisonderwijs di Hollanda e Aruba. E nos translate het naar een online les. Pasobra e methode tapa, ja, meneer of juffrouw, een vakdocent muziek, doen een les live denk Muchanang. Dus nos translate en nos meester pensa un tiki, hey, nos meester puntera in Muchanang, pero ja, een online les no escucha Muchanang. Dus, ja, nos comienza, nos neem op klas 2 full. Está arriba nos website, die leerorkestaruba.org. Nos tem samenwerking met Tele Aruba, nos hopi feliz en hopi gradisi, ja. Para a samenwerking e nós grava klas 3 caba. Dus nós põe les 3 também dentro do nosso website, pero boa notícia dat Tele Aruba zendt uit live, como school-tv eigenlijk, tour e les nang die klas 2 e klas 3. E nós começar de luna a